no maluglogi ta tiyendaan nga naibaga hangag paiso apo kasi nagmeeting kam lang iti OIC head iti Lawag City Public Market Commercial Complex nga diti tiyendaan tayo apo ket at the growth na 200 plus thousand average growth monthly. So adda apo despite nga kat DJ namendaran ni kwa DJ prohibiting di agparenta iti kalsada nga rod kasi beyond the commerce of men. At damit kami dito no giserek ti produkto da apple like vegetables ket adamit bayadan da ken met agibabada di DJ cook food apo ket ti pinagbayad da ngamin inserek da kumadeto mabayadan to na ibos agbayad naman and so nakasla na offset met lang amin apo ken gapo dito pa nag-improve tayo iti pinagornos tayo apo iti structure like di tao kadaan na apo ket adamit increment na amok apo 200 plus thousand binulan increment apo versus last year ti bagbak apo hangaran rate. So no apples to apples no January 2025 versus January 2026 kadya apo ket ada growth na 200 plus thousand. So kadya apo ti amok isumit ni report which is isumit talaga. So di apo. Sa awan epekto na sir, DJ night market? What do you mean awan epekto na DJ po? income na sir, tiyandaan. Awan na po kumbaga da pa benefit iti city kasi nga ro DJ idi konsehala ka po I was a member of the 12 Sanggunian namin danang namin DJ ordinance nga prohibiting nga ro di pinagkolektar ti rental kasi nga ro beyond the commerce of men. So ngin adami kami syempre market ana tayo ordinance tayo nga DJ nga ro existing nga nadanunan ti dito yan apo ngano aday serek mo nga lako ket agbayad kami kadjay so nag-offset lang no kumbaga idi dakdakkel tatta bimasit ngemhan nga lugi ada diferensya na po hanga lugi so pagkunan ti nga lugi dito mean no explain tayo iti lugi no ti market let's say kumano dati kumikita ko maiti 1 million example monthly revenue no tattan ket 800,000 monthly digit lugi ngem no 1 million lata that's break even okay ngem nung imato that's increment increase no kwa apo so kadjay hande maluglugi explicar ko lang di point of view revenue ngamin apo so DJ Kamusta kami ng mayor iti status iti merkado merkado publiko? ay merkado publiko like ana po ti sendaan When kit okay damit apo adalamit na digi complaints nga let's say ko narugit kakadjay ang mapagtitinulungan met apo iti merchants ita vendors ita market nga dalusan damit araw bayan da akas makita yo met adalang di initial nga babasit nga issues and concerns da like mapektaran kanung amin di establishments nga to nga hanga bumaba example ko maadami may nag-complain group midla dita nga matamaan kami nung kami nasapaw bumaba di kakadwami kasi awan no ko tao jay nga to kunada isungarod nga nangaramit temit ordinansa it was approved dito dadanunan tayo dito apo nga bumaba damit iti 4:30 to 5 so di ngamin anana apo talaga ti awaten tayo at the competing market example ko the competitors like SM dati get awan mit SM, awan Save More, awan hypermarket. So dati hante control nga competition. So we're as much as possible biyabagyan dila tata tiyendaan. So tatan tingamin majority ti aggatang ta tiyendaan ket digiti trabaho after office hours sige hanga makasango nga nanang tata nga napandalag trabaho bigat ket sada mila masango no outdone di trabaho da so 5 onwards talaga apo so digit dapat iti adalin tayo no kasano tayo matulungan digit apektaran jay nga to so one is syempre we have to improve the physical appearance iti market condition na so nakasolicit tayo iti panagpapinta second apo adamit in request tayo iti local government so para local government support fund nga matirimaan dito tiyandaan na po. Matirimaan, ilawlaw ko hanga mareba baka tibagay naman marebahaan, matirimaan apo. So, adan na adamit approval, we're just waiting for the funds apo. So nga
Dijay, I hope 2026 apo maadan to di pondonan, then we will start repairing kwan. Haay nga reba apo baka di baka sabali mapanagawatan dan. So lawlawag ko lang apo. Sir, kung sa monitor yun ka dito stalls fully occupied ba or ada bakante? Ada bakante apo ngem hang isut ado. Ada nag-increase apo iti tenants nga rod kasi nga rod ito yung ordinance nga nadanunan tayo. You are entitled gaglako dyan paano ito pwestom dyan nga to kasla ka dyan. So i-review tayo manin apo no in terms of occupancy. Basta ti number one nga target dito yung OIC tayo tata idi naipantay so nagit dalusan naman pelang nakadadot basura amin nga suli. So at least in inot iso nga ron nga i-review pina survey ko dito apo no kasanupay kabayag dita tiyendaan kasi nga 30 years old na. Siyempre imagine ti sumsumrek let's say kung 10,000 nga tao every day. So dumaan met. So mga bali apo tirimaanin tayo. Ngimilawlaw kag tirimaanin tayo antay nga rebeen na apo. So, Mayor ti bagada nga bentahe dagiti competing market like SM and Hyper kad dete lamiis. Gabo ka ti hit index tata. Ano ti adlang tayo tapno somehow maki-compete dati tiyandaan tayo. Itatata na nga to hit index. Sir. siyempre apo no aircon ng data. Siyempre let's say kung example lang dito apo kapanunod na lang no siya pang damagam. No aircon ng data bayad dandan dumila di kuryente. So kasla may pasa lang. So might as well kasalatan na po. Di pag may tanamet based on the feedback iti market tayo, kumbaga the culture na nga iso ti ka most accommodating amin. Iso ka doon iti lako assortment ka jay. Iso nga hanlami nga tagalawag iti gross gumatgatang dita apo. Iso nga kasla win-win situation women like man ni example lang kay ti kakit idea like SM apo syempre no presyo pagsaritaan competitive ni SM. No convenience maati ti market, syempre naka-aircon. Di SM apo, nagtrabaho tayo mit iti akas salesman ti supermarket, di ba? At namin display allowances nga daw-dawatin na apo iti big players. Let's say kung mapanda iti kasi multinational company, dumawad da, let's say kung mati 200,000 monthly, may sa pala kumpanya, data apo example lang. So, DJ na po nga daw-dawatin ng display allowance, mabaling nga pang subsidy dati kuryente, which awan ka digitoy merchants tayo ka public market ako. So nga hantay kaya. No airconan dayo, pasat ito malang ikadakwadat kuryente, kada na. Siyempre guminan ito madilakon. Kung ba chain reaction lang amin dako dito. So, if you want cheaper, nga gatangin, might as well sacrifice at kalindosan tiling etos na kajay. Di ba? Kasi sir, not necessarily aircon pero gaputa under tarimaan ti kunay tiyandaan. Would you consider redesigning the ventilation dati tiyandaan? Part lang to dito na po. Ada proposal no kasunod pumayan talaga ta tiyandaan. Ngem hanga reba ko nakmanin na po ada proposal matirimaan. Number one is the convenience of the gumatang, di agdan, perdi escalator, ventilation, nabagsit di second floor kung kunada kanya kapo. So nga orno sinto yun maminsan wet section nga manunga tawenin nga biri-biri iti tiles part na amin GG program offers sige jayan na po.